Mına Rязанский metro. Adamlar mınalardan başka ança adamlar görünmedi. Mına Kavuşkan'dan başka. Rязанский prospekt. Adamlar. Gördün mü? Какая у нас красота. Рязанский проспект. Метро Рязанский проспект. У нас движения мало вообще. Вот Рязанский проспект. Вот у нас. Так. Рязанский проспектте el öte az bırak. Ama var adamlar var. Вот. Видите, как у нас вот патрульный поставили. У нас такой движуха. Нету никакой движения. Как вы видите, у нас люди торопятся домой, а не на работе. Видите? У меня выбирается болотат, менде артында жүк бар да, рюкзак. Ошол себептен рюкзак выбираться берет. Мінекей, сізмар көргендей көчөдө эч кандай адам жок. Көрдүңүзбү? Мінекей. Sonunda uçup жүргөн көп учкан дагы жок. Ана туугандар, бизде дагы Москва десеңер келгиле мынакей Москвага. Ой. Moskvaga kelgile. Ana Moskvanın ahvali. Gördüңөрбү? Moskvanın ahvali uşul. Hiç kanday kızıktуу jeri жок. Бүт баары жабылган. Öz 5 minutluk hemen var ekan. 5 minutluk video rolik tatmanga. Şu boluşunca tatıp koyayım dostlarım. Как айылдагыдай да. Машиналар келип атат. Анча-мынча адамдар гана өтүп атат. Эгерде билсеңер. Рязанский проспект. Москвадагы адамдарсыз жашоо Москва. Көчкөндөр жүрөт. Центральный. Чо? Биягда центральный деп. Ел жок. Москва келүүчүлөр барбы? Мына эки айрылыш жол. Бияка кетсең үйгө барасың, бияка кетсең адашасың. Ana.